Саба муниципаль районы башлыгы Раис Нургалиулы Миннахановның карары нигезендә быел оешма учреждение предприятиелар авылларга барып концертлар куярга тиеш. Саба Дулкыннары телерадиокомпаниясы, Саба районы эчке эшләр бүлеге һәм шулай ук Саба таңнары газетасы редакциясына сезнең авыл чыкты җәмәгать. Моңа синең кирәк. Районыбызда эшләп килүче менә дигән журналистларны, участок инспекторларын, полиция хезмәткәрләрен күрәсез. Үзем дә куркып куйдым алар белән концерт куясы булгач. Менә монда алар белән бергә җырлап була, ә урамда очрашканда буннар калтырый бит әйме. Аларга кулны күбрәк чабыгыз. Әйдә чабып күрсәтегез әле. Менә шулай. Минем үземә әллә ни чабып тормасагыз да ярый. Менә алар чыкса, көчле кул чабулар белән аларны ялкынландырып, аларга көч берип торыгыз, хөрмәтле ябылаштаулар. Мин әлбәттә инде сезне якташлар дип атыйм. Чөнки мин дә шушы мишә суын эчеп үскән кыз бит. Ояны тып торам икән. Мин бит әле бүген хөрмәтле тамашачылар сезгә күрсәтергә менә нинди хикмәтле ибрат килдем. Менә моннан Саба Дулкыннары Инстаграмы аша дөньяның теләсә кайсы кыйткасыннан сезне карый алалар. Безне күрә алалар. Димәк, аларга сәлам юлыйк. Сәламны сез дә юллый аласыз. Хөрмәтле Инстаграмда утыручылар,
Sizge Yavlaştau Ağılı halkı isiminden, tomoşaçılarımız isiminden koyunar selam. Amerika, Yaponiya, Kıtay, siz bizden bilendir. Elbette olar bizden bilen. Bu hakta sımrak. Hazır biz konsertimizde devam ettik, hürmetli dostlar. Biz bitminde özümüzgüne tügül, özümüzün balalarımızını da, irlerimizni, xotinlarimizni, singlilerimizni, opaylarimizni da keldik. Ne işin deysiz mi? Elbette olarsız bulmay. Nişik bulsun indi. Mine xotin konsert koyarga ketdi dey. Ir qolarga tiyishmi? Ни в коем случае урыслар әйтмешләй. Әйдә güzeli. Менә шундый үзебезнең иң якын гаилә әгъзаларының берсен чакырыйк. Шәмәрдәндә полициянең бүлеге бар. Аның җитәкчесе Айнур Шәрәфиев. Хәзер сез аның сеңлесен каршы алырсыз. Курсабаш авылындагы балалар бакчасы мөдире Алсу Шәрәфиева. Рәхим итегез сеңлем. Моны катыракша башын әйтсәм Biz bugün turdan tur efirde hem kel. Bir nidi fonogrammalarsiz jırlaybiz. Alsu, sizge bek zo'r rahmet. Tag'in bir boshlig'ingizni yig'izlar. Mana nechik shabaq. Avul xalqi sizga qo'ying. Rahmat, sizga hurmatli do'stlar.
Мен алдан ук сезгә вәгъдә иткән идем, үзебезнең ирләребезне дә алып килдек дип әйтәм. Саба Дулкыннары телерадио компаниясының Дулкын радиосы мөхәррире Гөлшат Галиәкбәрова. Ул сезгә таныш. Аның үзенә генә бер хас ритм белән сөйләвен радио тыңлаучыларыбыз яраталар. Һәм һәр вакыт котлаулар вакытында, тапшырулар вакытында аңа шалтыратулар күп килә. Кияүгә чыкты, балалар үстерде инде бу бездә эшләгәндә. Ир шәп эләкте бит җәмәгать аңа. Менә хәзер концертлар була башласа, мин әйтәм, Нурулласыз килмә. Нурулла бик матур җырлый дим. Нурулла инде ул үзе килгәч, Әлфия апай, синең өчен килдем дигән була. Юк, алай түгел. Хәзер сезнең каршыгызда районыбызның электр шелтәрендә эшләүче бик тә яхшы җырчы Нурулла Галиәкбәровны чакырабыз. Рәхмәт итегез. Сиңа дигән җырны башкара. Әлфия бик каты мактадыгыз инде. Рәхмәт итегез. Yoklar var, gözümde duralmagan şaklar var. Şul şaklarda eytsem sözünün ağırın, Üngeline ağır olma maturun. Şul şaklarda eytsem sözünün ağırın, Üngeline ağır olma maturun. Koyşak turu yollandığına yürümüşe, Karşımdağı bəxtimni görmüşe. Yok düzlərə qarasam min yalğışıb, Aşılanma ғафу etsin janaşım. Yok düzlərə qarasam min yalğışıb, Aşılanma ғафу etsin janaşım. Sin şaklığım, sin kırmışım, bəxtim, bütün uyum, yaşayışım, bəxtim. Şul şaklarda eksem sözünün ağırın, Üngeline ağır olma maturun. Üngeline ağır olma maturun. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, ихлас күңелдән рәхмәтләребезне җиткерәбез безнең артистларыбызга шушылай көчле кул чабуларыгыз өчен. Без концертыбызны дәвам итәбез. Biz инде әлбәттә үзебезнең балдызларыбыз белән дә килдек. Чөнки менә нәкъ сезгә үзебезнең гаилә әгъзаларыбызны аларны күрсәтәсезләр. Без аларның биюләрен, җырларын, көйләрен ишеттерәсебез килде. Булай үзе ничегрәк башланып китте концерт? Сезнең күңелегезгә хуш киләме? Менә безнең Инстаграмда кеше бик күп яза. Мин аның кайберләрен сезгә укырмын, куллар куялар. Рәхмәт әйтәләр. Һәм сезгә кул чабырга кушалар. Сезнең каршыгызда Шәриф кызлары биюе. Биюне башкаралар Гөлия Гыйләҗиева һәм Миләүшә Насыйбуллина. Кызлар, рәхим итегез. Рәхмәт сезгә.
Былай мине карап калыгыз да, бәлки күлмәгем үзгәреп китер, бәлки үзем үзгәреп китермен, кулны чабыгыз да, сезгә әйтәсе сүзем бар. Миңа түгел әлбәттә аларга, индаларга, кызларга, бик матур җырлыйлар бит. Ник үтми яндырып куйдың инде син, Илдус? Шулай сорадылар. Хөрмәтле җәмәгать, бүген безнең концертта нәрсә генә юк. Шәрык кызлары булды. Хәзер монда партизан хатыны килергә җыена. Чөнки концерт ТАИСРның 100 еллыгы, Бөек җиңүнең 75 еллыгы, Саба районының 90 еллыгы, Саба таңнары газетасының 90 еллыгы, Саба дулкыннары телерадио компаниясының 20 еллыгы уңаеннан төзелде бит. Барысында кытыйгары. Безнең монда җитәкчеләр утыра. Алар да безнең нәрсәгә концертка килгәнне белеп китсеннәр. Дип әйтеп булмый инде. Чөнки без бу концертны нәкъ менә җитәкчелек әйткән өчен генә түгел, яратып, сезне сагынып, Ябылаштауларга чын мәгънәсендә концерт куйыйк әле дип килдек. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын каршы алган бу көннәрдә сәхнәләрдә әлбәттә сугыш чоры, аның михнәтләре, аның никадәр аяусыз һәм зур тырышлык белән килгәне хакында сөйләмичә мөмкин түгел. Әлбәттә, шагыйрьләребез бу хакта бик күп шигырьләр иҗат иткәннәр, бик күп кинолар төшерелде, ә менә сәхнәдә Фатих Кәрим шигыре укылыр. Аны Саба дулкыннары телерадио компаниясе журналисты, Дулкын радиосы дикторы Диләрә Җаббарова укый. Тыңлабыз. Күңел сыкрап куя, яукырыннан кайтмый калганнарны әйткәндә, ил солдаты, исемең онытылмады, сының яши мәрмәр һәйкәлдә. Бөек җиңүнең 75 еллыгына багышлана. Тугай уртасында түгәрәк күл, түм түгәрәк тулган ай кебек. Күлнең уртасында ялгыз ак кош, уйга толган Зөһрә кыз кебек. Төнбоеклар тынып нидер тынган, күзен чытып тынган күл өсте. Тирән сулы бу түгәрәк күлнең янып торган күзе бар төсле. Таш булып таш башын сузган судан, ташның да бар гүя йөрәге. Теле булса, ул гасырлар буе әрнеп сөйләр иде күргәнен. Үзем сөйлим, җырга салып сөйлим, яшен булып янсын сүзләрем, яшен утын тотып күзәтеп тәш, балаң каны тамган эзләрне. Тезлән җиргә, син кояшка кара, тагын бер кат яңар тантыңны. Син дошманнан үч ал, синең өчен үзен корбан итте хатының. Җир җиләге пешкән көннәр иде, чәчәкләрен таптап болынның, күл буена алып килде немец хатыныңны, нәни улыңны. Ерак юлдан кайтып килгән кояш, якынлашкач текә тауларга, юлын бүлеп текә тауларда, әрнеп карап торды аларга. Каннан арынмыйча төссезләнгән, киң хәнҗәрле тупас мылтыгын кысып тоткан немец калтыранды. Сүзе сайын үзе тотлыгып, кызган, син балаңны кызган диде. Соңгы тапкыр әйтәм сүземне, яхшылыкка баш имисең икән, кара күмер итәм мин сезне. Кыска төннең кайсы сәгатендә, ул урманның кайсы ягына, нинди юлдан, нинди сукмаклардан барасың син ирең янына. Приклад белән төртеп күрсәтте ул каршыдагы калын урманга. Тик бер сорау, партизаннар кайда? Күрсәт анда бару юлларын. Хатыным исе китми генә, мыскыл итеп шундый йылмайды. Аның йылмаюын җиңә торган башка бер көч ахры булмады. Сынығына түгел, сулышы да сине хәтерләткән улыңны, күкрәгенә немец хәнҗәр кадап, кайрып алды ана кулыннан. Ул күтәрде аны югарыга, үзәк өзгеч бала тавышы.
siskendirip külni dulkınlattı. Yüregin koltrattı akışның. Күрәсең mi dünya bu dehşetni? Digen sıman başın küderip kül üstünde, dulkın arasında ey kışkırdı akış ürtelip. Taş bulup taş başın sızdı sudan, taşның da var güya yüreği, dili bulsa ul gasırlar buyu ernip siler idi kürgenin. Hanjar boylayıp kanı tamıp turgan, ulum köksillenip sürüldü. Hatının da suluşundan yazıp yugarıga taba urildi. Balasına taba urildi ul, şuup düştü zenger yavlığı. Күзләренә килгән кайнар яшьләр таммадылар. Алар барлыгы уч ялкыны ачу яшененә әйләнделәр уйшан күзендә. Үлемгә дә башын имәс көчне саклый алды ана үзендә. Курыктыңмы? Бу гына аз булса мин үзеңне. Немец булды күл эшенә, дулкын арасына. Ыргытты ул үлгән улыңны. Дулкын канын юды күкрәгеннән, төнбөеккә гүя тотынып, батмый торды сабый су өстендә. Аңа таба ана ымтылып, ике кулы белән изүенә ябышты да сүзсез тын калды. Сабый үтереп гайрәтләнгән немец, мәнсез немец тагын кузгалды. Тотышыңнан сизәм, әле минем ачуымны син аз татыдың. Ышлы хәнҗәр белән тотты немец калку күкрәгенә хатынның. Иптәш, бала фаҗигасы давылында чорнап алган авыр хисләре бөтен хушын алып хатыныңның ак көл иткән иде төсләрен. Сиңа булган изге туйгысына тупас немец теле тиюга ул уянып китте, уялды һәм ғырур башын түбән июгә. Калку күкрәгенә салкын очы бата барган канлы хәнҗәрне шым төшергеч бер тынычлык белән ул көч белән читкә этәрде. Текәлде ул немец дәҗҗалының туң чүмечлек төсле күзенә, тешен кысып әйтте. Теле булса таш та төкерер иде йөзеңә. Кулымны кис, күзләремне чыкы, башымны яр, мә, үз телемне, бер сүз көтмә. Мин иремне сатсам, бу бит сату, туган илемне. Аңла, минем җаным, ул вөҗданым. Җавап бирәм, җаным кадерле. Җаным кадерлегә сайлап алам, вөҗданыма якын каберне. Тирән сулыш алып борылды ул, күз сирпеде аккыш ягына, һәм сикерде кинәт канатланып, төнбөекләр арасында яткан күңел кышы улы янына. Тагын дулкынланды түгәрәк күл, анда әрнеп аккыш кычкыра, канатларын җилпеп кычкыра ул, үч алырга безне чакыра. Җиңү көне җиңел бирелмәде. Җыр-җырланмый шөһрәт дан өчен, йөрәк елый һәрбер солдат өчен, 20 миллион җан өчен, кешелекнең киләчәге өчен. Рәхмәт ватан, җиңдең, талпындың, яңгыра җыр, ғырурлыгы булып, батырлыгы булып халкымның. Dünyаны күрмәгән балалар
районыбызда һәрвакыт концертларда бик матур итеп җырлап, кешеләрне шаккаттыручы бер агрономны чакырабыз. Аның тормыш иптәше полициядә эшли, Гөлшат исемле, ә үзе сатышта баш агроном. Менә полиция хезмәткәре белән агроном ничек яхшы яшиләр. Алай булмаса, бүгенге сәхнәгә бу пар килмәгәндә булыр иде. Нәкъ менә Шәймәрдәновлар өчен кул чаптырып кереп китим әле сезне. Рәхим итегез, Рәмил. Сәхнә сезнеке, рәхәтләнеп җырлагыз. Bırma minne Dağlar menip dağlar düşersin Barurmanlar ödüp kırıklarını kişer Kızılı sular küpümüşersin Şirden mi gel, elle gökten gel Mina digen behir başkışı Gökde bulsa Bulsa eğer bulsa bozkışı Öter yolun girdelerden tıra Sigirdeler uçurur yolunda Ezelim beni, ezelim kara dünyada Mehmet tatı kimler bulunda Şirden mi gel, elle gökten mi gel Mima digen behit başkışı Bugünde bulsa beni bağır ide Bulsa eğer bulsa bakışı Yanına zenger güzeli giysem İngizlerini ile bütem Ömür türlerinde gözü yaşım yine Yodadan behir nazılar kötemmi Şirden mi gel, elle gökten gel Mima digen behir aşkışı Bugünde bulsa beni bağır ide Bulsa eğer bulsa bakışı Bugünde bulsa beni bağır ide Bulsa eğer bulsa bakışı Yoldan mehmet nazar güzel mi? Сүзне кайдан башларга икән дип уйлап торганда, әнигә мин әйтәм, сүзне башлап торырга, нәкъ уртасыннан сөйләргә кирәк. Менә җәмәгать, без бүген Саба таңнары газетасы, Саба районы эчке эшләр бүлеге һәм Саба Дулкыннары телерадио компаниясе журналистлары белән сәхнәгә чыктык. 3 коллектив бергә җыелып концерт кую әлбәттә бик җиңел. Ә кайберәүләрегез уйлап утыра. Бу 3 тәкә башы ничек бер казанга сыя икән дип. Сыя. Менә мин сезгә аның хәзер хикмәтен аңлатам. Ни өчен сыйганын? Казан. Монда таңнар, монда дулкыннар, монда полиция хезмәткәрләре. Карап торасың.
Qarab turganda albatta ko'z qozonning ishine düşer. Ko'z shunda ishga tushgach, bunda endi albatta birlashmishi mumkin tugul. Mana hozir birlashuning tag'in bir siri bor. Er bilan xotin do'stligi. Shul qozonga er bilan xotin birga qori ekan, ikisi bir qozonga tushada ketadi. Sabah tongları gazetasining bosh buxgalteri Zalina, onun eri Ilnar Hajiyevlar turunda bora so'z. Shul qozonga uzoqgina qarab turgandan so'ng konsertda qatnashirga bo'ldilar. Ilnar Hajiyev rayonimizning eng yosh shoirlarining birisi. Sobayağı, tabiat, aniler hem büyük ko'p temalarni o'z ishine olgan ko'pgina shi'rlari kitap etib bastırıldı. Belki kitabı da çıqqandır. Hozir mana sizning qarshingizda Yulbat o'rta maktabi direktori Ilnar Hajiyev o'zi yozgan shi'rlari bilan chiqish yasak. Rahmat etamiz. Rahmat, Tiapa. Qozon deb aytdingiz, Qozondagi suyak men bo'lamdim endi. Xayrli kishilar, hurmatli tomoshachilar, har biringizni qutlab o'tazim kelib, yaqinlashib keluvchi haligi bayramlar bilan shosha o'ngaydan demak, shosha Sabana 90 yilligi to'lov o'ngayindan o'zimning ijod etgan shi'rimni sizga hozir yangratib ketasim kela. G'ururlanan senda tug'anima. Soba yog'i, yozmish so'qmag'i. Soba yog'i, yozmish so'qmag'i, alla qo'yan qo'noqlarni indab balqib yana kishin o'tlari. Qushog'ingga yiroq tarix sıygan. Tira-yog'ing barxit tizganday, jiribizning go'zal pishmag'ina biz aytirsing, mangu kelganday. Yeşil o'rmon ufuq chetlaridan ko'rinib tura soba yog'ina. Shitga ketgan g'aziz qardoshlaring üzülüp seni sog'ina. Shuni aytam. Bizning savobimizda shishmalarning suvi tamdirak. Munda erkin, munda tirish xalq, ham nishikdir dunyo yamdirak. Shovlab og'a misha yilg'alari. Otqan tonga isin ketarlik, kelashakning buyuk bosqichlarin kelashakka oshib jibardik. Tuzilishlar gurli sababimizda har voqea qola isimda, jonima ham, ko'nglima yaqin, yorataman shuning ishinde. Rahmat. Rahmat Ilnar. Bizning kelashakda lazımdan durmuşlar dilimiz. Sababımızda şunday şairler, jırçılar buluğuna, büyüşçüler buluğuna elbette suyunib yaşayız. Biz Sabah Dulkanları Tele Radyo Kompaniyası jurnalistleri gün sayın 24 saat söylüyoruz. Siz bizni tanıysınız mı? O Instagram'da ne kadar iken? Tırnasanız kulşabığız. Instagram. Qarılar demek. Qarılar kulşuşlaygına buldu mu neydi? Kulşlayalım. Emin sizge üstələr əzələrində məclis qırğacıyla Nurcayla kulşulaygına bulalım. Bir rəhmət. Əlbəttə kişilər qul şaqtırığa yaramayındı. Səhnəyə şaqtın isə ul quluna indi sənə üzləri şabırğa deyişlər. Əlfiyə, qulda şapmılar indi sənə deyib basıb тұрған məldə bəlkə şabarsız əli. Artistler şaptırayında qolunu biz tügel. Hürmetli dostlar, biz bit özü tilep, özü biz sizin yanınızga keldik. Hazır indi mene şuşunday mul tabınlar yanına Sabah Dulkanları Tele Radyo Kompaniyasının jurnalistleri çıkacak. Olar sizge sketch ko'rsatacaklar. 24 saat söyleyler, televizorda işleyler. Bularning nechik vaqtlari jeta ekan deb o'ylab qo'yuvchilar bo'lsa, yolg'ishasiz. Yolg'ishasiz shunday. Olar gilmine konsert, spektakllar, hem sketchlar qana qo'yib yurgan artistlarni xatirlatalar. Hurmatli do'stlar, bik yaratib, hem bik de olarni xush etib qarshi olamiz. Bizning Sabah Dulkanları Tele Radyo Kompaniyasında bik uzoq yillardan beri ishlovchi jurnalistlarimiz Raila G'alavina, Gulnaz Vahidova hem tavuş operatori Elduz Ahmadg'aliyev sahnani olarga qolgan flashdan ishlatsinlar. Yilmayib, kulib oling. Meniki de o'zine qiz topdi bit. Olaysa burshila boshlagan edi bit. Постоянно yigitlar bilan kulib so'nggi vaqtda. Yo'q, mana bugun qo'ydilar. Bayram bo'lg'ach 20 yil kiymagan kavul kiyma olib kelib kaprol. İçindeki soğanları qoqtında kiydim. Nasıl olay? O bilan bilan qishitib tarat bo'lgan. Odaga qolgan
башаларга кирәк дип. Мин, наверное, менә булай серләмәнең әнисе дисен. Юк, болай булмас имен. Менә булай бас. Болай вообще ширләшкә кешегә уймыймын. Әйдә, менә булай гына басып торам инде. Нәрсә булган? Кайттылар. Кенәләр. Estağfurullah. Qaysı ғасырдан таптың мұны? Что за королева Елизавета? Yani klassika bir qo'shanda eskirmay. Ha? Otamın şesтеркісігі бүгәйі ме? Bu yani Patronum tanış bol. Benim eniyim Gülüz apa. Қызым, для тебя я просто плюсушка. И вообще-то меня фунтик деп дәрсәнде була. Мен собада чулпан кафесында эшлим. Анда мені бүтін кіші фунтик деп үрді. Фунтик деп кычкыралар да, мен тиге яқтан жүгірем де шығам енді. Сен де шулай айдырсың. Жүгірірмін де шығырмын қаршыңа. Yani kilim. Нәрсе? Sen başını şeyle. O zaman kız bile koydu. Kimin şu istide şey ortasında bir nur gibi şaptık gibi. Сен мұны айтасың ма? Общагадағыны яшәсәк те, бойлықларыбыз жетерлік. Біздің де бүтін нәрсәбізде бар. Аллаға шүкір. 12 ел киен норка әлі ол. Элитный. Yani Ayda sen de tanış bol. Benim yaratkan kızım. Ulaşak hatınım. Алла тіләсә. Senin kilinin. О, бик күттім. Наташа. Здрасте. Забор покрасьте. То есть, әгәр дә мин сине дөрес аңласам, 1985 елда Равила 10-нчы класска хәтле грудью кормила. 10-нчы классны бетергәч, синең өчен Казанга барып, вступительный экзаменнарыңны сдала. Ни дип булсын? Әле алай гына түгел. 6 мәртәбә синең өчен Иләбәр Шәмәрдән якларына стрелкага ходила, беләсеңме? Менә шул стрелкалар вакытында 6 мәртәбә башыма монтировка белән получила. Шуннан соң күпме соба больницасында яттым. Мине хәзер соба больницасындагы любой уборщица урамда күреп исәнләшә. Җитте дей! Әле алай гына түгел. Менә шушы аю табанымны әстимәккә төшереп, синең өчен армиядан отмазка алдым, аны беләсеңме? Син шушыларга шушының белән җавап бирәсең. Yani Каян таптың сен бу иностранканы, ә? yarar indi. Jittin de. Ну, җитте булыр иде ул. Ярар иде дип торасың тагы. Ярар иде булыр иде. Марый кызы булса, бу бит шып-шым маржа. Yani seni bilmiyorsun da bir tane. Ayda oturayım şeylerinizi. Yakınanrak tanışayım. Әйдәгез. Ayda. Әйдәгез, утырабыз, әйдә утырабыз. Ayda. Кушай, Наташа. Никого не слушай. Ey, көңіл етіп отырамыз ма айтам, ә? Әйтейін деп сюда не? Ой-ой, сынды. Ты это, Наташа, так сильно любишь это меня не то слово, да? Вы знаете, люблю не то слово. Я без него жить не могу. Я с его именем засыпаю, просыпаюсь. Я вашего Ильдуса просто обожаю. Балтушка! Сен де аңлаган булыр идем инде. Ey Allah! Yani, bana yaşlı oturasın değil mi? Neужели seninle yaş vaktinde atına böyle uçmak yürümegen idi? Yürügendir bütün atına bilesi. Fülüze, yaman güzelsin, kilminde, kavunun, karpuzun yürügendir birini bilesi. Rüzile falsıya düştü be. Yüzüne kadar böyle gidiyor. Yana, bu ne mesela böyle? Наташ, ешь. Ладно. Какие вкусные
вкусные круассаны с творогом. Это губодиет, Хортон! Я смотрю, ты пожрать любишь, да? Полстолы уже съела, саранча. Ну зачем вы так говорите? Меня вообще-то Ильдус попросил поесть, чтобы вам понравится. А вообще, я на диете, я худею. Отырасың мұнда, көрем енді көрем, бір өзім ахудевші болып, башыма шәпелер киіп. Yani bilesin kilsen Natasha, bik terbiyeli kız, bik edepli gaileden. Onun etisi deputat. Bek zor kişi ekan. İdenge kadar başımda iyip rahmet edeyim mi? Pensiyaga tağım 5 yıl üstadeki şunluğuna kütken idim deyim mi? Bek aybat, bek aybat. En iyisi fitness center yetekçisi. Вообще aybat. Tıgıdık apa. Bek yakşı gayle. Birisi sikirip tura, birisi oturup tura degendey. Abisi Tanyefitteşli. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Tüklü ayağın bilen bizim gaylege kızım. Охранник bu. Какая разница? Hazır iyildi miydi? Ну yarar. Sen bana konagarsan, men sana konagarman. Nişinde kileşesi bulayım da. O çuvay deginani aysan bir koşu kilesin. Матур, балаларыңыз туар, мен ашасалар. Но менә әтиең білсе, точно йөрәге тотып калачак. Инсульт, инфаркт. Сен шуны көттеңме? Сен шуны телисеңме? Yani bizim her vakit oramızdan bir sır buldu bitti. Eti geçmiştirip koyuyor. Eti bilse miydi? Beri götürecek. Шитешме, башта үзе үлә. Әйтәм, әйтәм. Нишек әйтмисең аны? Шушыны әйтмишең калдырып буламы? Анатолий! Ой! Посмотри, кому нам твой сын придурок притащил! Hürmetli dostlar, hazır sizin karşınızda Soba rayonu İçki İşler bölümünde işlevşi Ferit Şehabiyev'nin kızı Leysen Şehabiyeva çıkış yasay. Leysen indi bizim bile көп yıllardan beri konsertler koyup yürüyüp bik motor jırlay. Biz onu jırşı bulursun sınırım deyip üstürgen idik. Hazır yaşlar tınlaymını meditsinaga gitti. Siz qortayğaş, men sizni bik yaxshi deb davolarman deb ishondirar. Sahnaga Leysen Shegabiyevani chaqiramiz. Keligiz. Rahim etib qarshi olamiz, qadrli do'stlar. Bola
bulmayıp degende şakkaştırdılar. Konsept neşik baradılar. Emin bitmeyden o da şıramda bir iki güne söyledim de krem sizin bilen bitmeyin eytemin. Mene orta ibet. Orta ibet. İşler ibet baranda. Emin'den işek. Şerlik menüyü var deyip kuşadılar aşağına bilen. Leysen jırladı. Şeb jırlayı. Hazretin Nefis'in şakradız. Sizin karşınızda Ferit Şihabiyev. Rahim etiniz. Hayırlı kişiler, Ramil Garizyanov repertuarından yaşayız bit, yaşayız elcere. Sizin karşınızda Tatar kızları büyüğü. Şelerde garmuni, şinilerdi. Şiber kızlar ana para, yılmay
Hürmetli tamaşaçılar, konsertimiz devam ede. Hazır indi kimni çıkarır eken, kimnin kelini, kimnin kiyağı eken dep burşulmabız. Mine hazır bit kosmos bilen iş etebez. Instagram zamanı. Jigitler orta qaraylar, ey Elfiye apa kiramında xalq kira qaraylar dep qo'lig'izni ko'proq bulg'ag'iz deb aytalar endi menga. Qo'l bulg'ab bo'lmay bitali sahnada. Nurullah seni chaqirga bo'ldim. Chunki Instagram chatlari shartli. Nurullah Ali Akbarovni tag'in bir tapqir jig'latimiz deylar. Naq radiodagi shart. Geceler, güzler, kışlar, mizgiller göbeğine. Uzalarda gideler şu, iyerek birbirine. Ergine, gülgeniyle, şov çeşekli yollarla, şu çeşekler koyarak, eğlendiler olmağa. Çeşekli yollarla, şu çeşekler boyarak, eğlendiler olmağa. Döndürdüler olmalarım, kıyıla salgın jirge, tutup kollasılar kile. Diye diye ergene gülgeniyle şov çeşekli yollarla şu çeşekler koyarak eğlendiler olmağa. Ergene gülgeniyle şov çeşekli yollarla şu çeşekler koyarak eğlendiler olmağa. Güneşken olmalar var, güzelekte kar yağar. Ey ömrümün işlevin bu, boşuğasın koylarga. Ergine gülgeniyle şov çeşekli yollarga, şu çeşekler koyarak eğlendiler olmağa. Ergine gülgeniyle şov çeşekli yollarga, şu çeşekler koyarak eğlendiler olmağa. Şu çeşekler koyarak eğlendiler olmağa. Big zo'r rahmat. Biz bu yıl rayonumuzun 90 yıllığını bildirip ötemiz. Biz indi onu yıl başından söyleyimiz, hem elbette ama zor hazırlık işleri var. Rayonumuzga 90 yıl degende elbette bizning uyushma учреждение предприятияларыбыз, bir yaşlı işleyen halkımız, sosyalistik hizmet giroylari, bir ko'p medallar alışılar, aldınғы kolxozchilar, предприятие hizmetkarlari haqında her vakit söylep barabız. Şulay bulmaska mümkün de tugul. Emine 90 yılını bizim rayonumuz nişik qarşı alır? Biz ona nişik әзерленәбез? Bular haqında siz bizim dulqınlarımızda hürmetli tınlauşularımız, qaravuşularımız her vakit işitip qarab barırsınız. Emine bugün konsertini әзерлеген vakitte biz elbette 90 yıllık digeç Tatar tiyatrına,
татар сәнгатенә игътибар итәргә булдык. Ә инде татар театры дигәндә безнең күз алдыбызга безнең якташыбыз, райондашыбыз Шәүкәт абый бик Тимеров килеп баса. Шәүкәт абый гәүдәләндергән бик күп образлар безне ничә еллардан бирле озата килә. Әлдермештән Әлмәндәр спектаклен генә бу тамаша залында бик күп тапкырлар караучылар утыра торгандыр. Минем үземә дә инде аны хәтта ятлап бетерерлек дәрәҗәдә карарга туры килде. Бүген Яблашта ул сәхнәсенә килгәч, нәкъ менә шушы спектакльгә, нәкъ менә Шәүкәт абыйның иҗатына игътибар итәргә булдык. Сезнең каршыгызда Саба районы Эчке эшләр бүлеге һәм Саба дулкыннары телерадио компаниясе журналистлары әзерләгән кечкенә генә бер күренеш. Без аңар үзебезчә исем куштык. Ала карга дигән эй асыл кыш. Рәхим итеп карагыз. Здравствуй, дорогой, здравствуй. Сколько мы с тобой не виделись, Очень давно, 60 лет, подумать только, 60 лет, а. Эх, Жастагнай, как я рад тебя видеть. А я как рад. Жастагнай, ты знаешь, когда мы молодыми были, у вас в деревне работали ведь, да? Да, были такие девушки. Марусю, как целовал, как обнимал! Ох, Альманда, всегда таким шустрым была, молодец. Жастагнай, время идет, смерть приходит, Жастагнай, Альманда, друг мой, так не говори, нам рано еще об этом говорить. Жастагнай. Что ты говоришь? Я ведь, Жастагнай, петь, плясать люблю. Помню, Альманда, помню. Айда, Жастагнай, Да, песня петь будем? будем. Давай! Ала карга дигән, эй, асыл кыш. Ала карга дигән эй асыл кыш, тәүбә итем әллә очмаска. Sitövbeyse
районның 90 еллыгы дигәндә, әлбәттә безнең районыбыз ел язмасы булган район газетасы үз алдыннан китми. Сез көн сайын дип әйтмәсәк тә инде атнага 2 тапкыр кулыгызга район ел язмасы булган Саба таңнары газетасын аласыз. Менә 90 ел инде ул бер кайчанда туктамыйча чыгып, халыкка яңа пешкән күмәч һәм бәлеш кебек килә тора. Халык аны ярата, укый, районыбызның төрле төбәкләреннән төрле язмалар языла. Ничә бүген журналистлар анда эшләде, һәм район газетасы бүген дә, иртәгә дә, һәм алга таба да ул чыгачак. Кайбер чыганакларга караганда имеш-мимешләр ишетелеп тора. Имеш тиздән кәгазьгә басылучы газеталар бетә икән диләр. Ышанмагыз. Без моны сезгә ни өчен шулай ышанмагыз дип әйтәбез. Америка һәм башка шушындай илләрдә бер кайчанда басмага кәгазьгә басылган газеталар бетмәде һәм бетмәячәк. Алар космик тизлек белән шундай интернет челтәрендә нинди генә яңалык алып барсалар да, аларга безнең әле җитәсебез юк, һәм аларның газеталары басылып килгән кебек, бездәге Россиядәге басмалар да чыгуларын дәвам итәчәк. Интернетта ни хәлләр бар икән? Гәзит чыгамы, юкмы? Чыга. Саба таңнары, тагын 90 ел чыгачак. Күрсәк ярар иде әле, 90 еллыгында район газетасының. Район газетасының 90 еллыгын билгеләгән бу көннәрдә, бу елда, әлбәттә инде безнең бүген бу тамашада аларның журналистлары да катнаша. Хәзер сезнең алдыгызда. Сез яратып укый торган мәкаләләрнең авторлары, 40 елга якын журналист һөнәренә тугрылыклы булып калган Фәнил Мәүлитов. Аннан соң Эльмира Галимуллина, аның турында мин аерым әйтәсем килә. Бу тамаша залында безнең өлкән буын кешеләре дә бар. Эльмираның әтисе дә район газетасында озак еллар эшләп, лаеклы ялга чыкты. Илфир Салаватуллин, бүген аның турында да әйтик. Һәм шулай ук бүген сәхнәгә хәзер чуенарга район газетасының йөзек кашы булган Фәридә Вилдановалар чыга. Рәхим итеп каршы алыгыз журналистларны. Uzabız, bunda hatlı kır yaşı uzabız, inanı uzabız. Kır, zine işlemanda tel pattın. Kır, bırakma bunda tutamaşamaslar. Otur haydi. Bu da vakitte bir çayını bit, bunda ağla çıkaş, kontrakt durarsın. Otur. Diyanır mı dinde? Ayı babay. Ayı. İşler gülüyorsun demek, dersen tarayın deme. Yumuşalık düşkönme gelgensizler. Düştü, yumuşamız düştü, bir patla yumuşamız düştü. Buna kişisi sevitke vargalıyım. Erinat, külümüne. İşli katıra girme, yok bilen değil. Ahmet Han babay değil. Benim işler yok bilen yerlerini bulsa, uzgımırımda yok bilen yerlerini bulmadı. Girdi mi benim uzgımırımda yok bilen yerlerim? Bulmadı. Buna şuna anlat, kaç, Erinat yumuşak düştü. Su kabarağız değil. Buna girdik. Tanıyım sizni. Buna narsa sengdim. Bizga Zeynep Vayshabika şu ne bilen bu timinde. Vayshabika bilen ayrılışına girer. Geçen vakitte değil. Ayrılışırda. İyi. Narsa? Aptırap kaldın. Niçin yaşsın Dünyada sizge? olma anışmalar. Niçin yaşsın sizge? Bizning yaşını tekshirmayib tekshir diye. Bunda bizning yaşını katnaşı yok. Siz beni ayırda jiber. Menga Alixan Ahmadxanov Vayshabikadan ayrıla degan yazı tuttu. Bunda yaşını katnaşı yok. İndi katnaşı bulmasın indi. Akılın şiңеләйгән şu dünyalarda yaşadı. Katnaşı yok değil. 80 yaş ana kızım. Min 76'da mene yürü indi şulay peşe köttürüp. Edem külgilerine kaldırıp. Sen olay deme Ahmet.
Ayşe Bike. İşte bir kişi öldürüyorum. Beni işe bilen geldim. Davay. Sebebi nerede? Sebebi? Sebebi nerede? Ey, Emine Bu niye ne? bayırlığa buldunuz? 73 yıl düzdüm. Bu vakasını hesaplamazsam 53 yıl. Onda da kupta yatkanda gül, bana kadar oraya baktım. Cidder buldu, hayır. Ne sebebi? Yaşap duydum değilsin indiğimi. Duydadı, duymağın. Dışqa çıqqanda da ortamdan dağılıp çığa kızım. 73 yıl boyu günləşib yürek bəğirlərime düştü. Zuğuşta da andı bilərsine göz taşlasam koytan da ayıram deyip xatlar yazıp yattı. Sen o işe bir de bunda iyileştirilende kısılmaya mı? Şimdi kısılı ol iyileştirilende. Buna şimdi yine bir kaleti, iyileştim diye. İzler kursa şıklıklarına başlayıp kulakta varsan, bizde izlerde ne? Hadi bir gün ne? Kuda kilgeni, kuda bilen bile şulay. Ağız koyun. Rayut üzerine kilip kışı kıldırıp yürüme indi Ahmet Han. Oğulda güldürümde bir kişiyken. Külsünler kalganlar. Bayırılgaç doktorlar eri. Hazin ihtiyaçlı diye kılmaya mı? Bizni bayırda jiber. Bugütle pataşma. Bugütle onun faydası yok. Ana koyuşa bir kapanda ucu da 5 kullar riza. Siz şınakta riza mı? Sen işlediğim oluşularını kumere bulsun. Bayırılgaç şişmasan kulumda kakaz bulur. Rahatlanıp güle gidersin. Ay Allah, ay aman senin büdeşip bitken karşına kimge heşet Ahmet Han. Balalarınız var mı? Bulmini, unav. İyide balaları üsü bitti bana kayım. Emine olar ne diyorsun? Olar? Olarla bizde yaşıyor. Üstürdük. Buldu. Ey balalardan umduk az anısı elhamdülillahi şükür. Mına kiyin tabın bulmayı. Kızım bir şuna bir yazı. İşmasam kızlarıma kuşunup gidermin. Yaşasın rahatlanıp. Ay Allah. İşe bulayğına kuşurup bitirge oynamıyorsunuz. Şiveremini yok. Şiveremini yok. Buna yürüyün gitme. Oyun başarısın. Neyse. İhtiyaçlı diye. Sen ona paramı yeme. Min kuş kaldı işte. Ana işe. Sarık canlı oyunu koytardın mı? Kızalardan kim beni? Bizde koyuşu kızalardan kim? Olaydan yaramıyor beni. Sarık canlar bir 4 yılda yaşap kaldı. Biz buna bilen 57 yıl intiktik. Hayır bizden. Bulayğına öyle bulmuyor babay. Ansın bile. Ansın Sarık canlı üretti. Şu mengi oynama soyuq janını dilge tıgıp oturma indi Ahmet Han. Xotini da şuna göre gitti bit Nesime. Jilek kup xotini. Sen turuptun başarıyı diye. Turuptu. Ben bir sayık şamlı maktarga jıyılmayayım. Mine. Şeyerli niye? Avluyda bal. Başan gidersin hey. Ya ulaşta vaxtlar sigirip kala her kere biteriz. Bunda bir yazılış usulunda tanıklığınız yok babay. İşit yok. Sen koyan kilsin o yazı bizge biz bit yazılış mişağına turabı. Yazılmış ya. Ne olaysa siz ne oyrasında yoksuz. Bulayda gebile kadın tuğun. Siz 57 yıl duyuz akılsız yaşayansınız. Nişik? Şulay. 57 yıl duyuz akılsız yaşayansınız. Şirat değil, senin zakonlu hatının tuğun, Sinan'ın zakonlu yerin tuğun. Benim taş diye. Nişik indi zakonlu hatını tuğun. Nişik indi o şabide benim hatım tuğun. Biz zakonlu hatınımız tuğun, sizin hatınınız emme zakonlu tuğun. Sen Suriye'yi taş zakonlumuz mu yani zakonlu bu tamam. Nişik? Un bala ustirip, unusunu düşürtüp. O şabide benim. O şabide benim hatım tuğun beni. Sen benimle
Мен бұлай қатырдым міне. Сен астағфирулла. Тіген не білейін? Сен 37 жыл бойы мені тіген не боларақ астағфирулла дейттің міне. Ey boşlarımı eyledirme Ahmet Han. Dilesen işle şunda. Нешік тілесен ішле. Мұнда бізні мысқыл етіп отыралар. Ғафу итегіз бабай. Мен сізні мысқыл етмеймін. Мен бары тек сізге законнығын аңлатамын. Әбікей білән айырышқанша сізге башта законны жазылышырға керек. Мен шундан соңына айырып аламын. Сіз былай бит, енді законны айырылған, сіздің айырасы да жоқ. Юридик ақтан сіз бұны аңлайсыз ма? Айырылған? Әйе, юридик ақтан айырылған. Sibine, muradına eriştin miydi? Kumilin buldu mu iyiydi? Ey edep kırklarına olduk. Gitmenden estağfirullah. Сен тұрып тұр, Айшабике тұрып тұр. Нешік бұлай бұндысың ары бұл? Менің бет айырған қатыным жоқ. Мен бет түптәш студия. Мына үйлендім. Айшабикеге 23 жыл тұрабыз. Сен законда бұтамаямы? Балалар үстердік, балалар өзіміздікі. Бұл шіркеті түгел. Менде кіші қатыны жоқ. Не олайса айырышыға келдіңіз? Анысы түптәш студия. Білемеш. Үз қатыным, десен ішлерміз. Шылай бейт. Сен жылама Айшабике, жылама. Барысына да өзің ғайыпты. Сол көзлеріңі ойнатып қана тұрасың бет, шетелдер көрсең, көзлеріңні ала алмайсың. Біле көрдің мейді? Көп ешсең шылай бұла ол Айшабике. Законына ере түгел еріш, законына қатыны түгел емеш. Міне, біздің кебек ешек қарасындар әлі. 25 жыл. Onların süyaşırlar. Gittik Ayşabike. Gittik. Şimdi yazılışmağın. Buna yazılışmağın. Yazılışmışımızın şikayet yaşap arasınlar onların süyaşırlar. Gittik Ayşabike. Gittik. Gittik. Bundan dost şıkıldamayalım. Kamil Mavlidov, Elmira G'alimudina ham Farida Vildanovalar. Bu shogirdlar jamoat. Albatta, siz bu shogirdlarimiz mening kulmak almashtiruv bilan bayli tugildirmaydi. Qizlar motor dedilar. Albiya paşa shuni kiyib qora, büyük uzoq yillar keyin endi tegib kulmagingni dedilar. Aniga pul shopmaysiz. Bizning Razilda kulib o'tira. Bu yara, sen kulsang da yaraydi. Biz hozir ishga kirishik. Efirda To'lqin radiosi. Hurmatli radio tinglovchilarimiz. Aniga bir kishida yo'q. Qizlar, men o'zim bilan сөйләп o'tirdim endi u radioda. 40 yıl. Görəsizmi bizim kızlar? Bular radyonun otası da anası da indi cemaat. Nərsəyə deyib çıxdınız, indi meni şakırdı deyib. Men hər vaxt sizni şakırıb turam. Alfiya Galimjanova, biz bit bir şara o'tkazirga o'ylagan edik, shulaymi? Qo'llarimizda bo'laklar. Şu bo'laklarni de taratırız degan edik bitali. Hatırlaysizmi? Ne ishlab xatirlamaska? Radioda Turilimda vaqtida va'da etdik. Ayye. Biz bit hozir hurmatli televizor qarovchilarimiz ham radio tinglovchilarimiz yongacha ishlaymiz. Hali ko'pdan o'rgana Qozon qolasına barib, o'zimizning ne qadar kuchli televideniya ekanimizni ko'rsatib qaytdik. Kollektiv bilan, butun kollektivimiz bilan bordik. Biz endi Qozon qolasidan da turli o'rinlardan da hozir turdan turga efirda televideniyani ko'rsata olamiz. Buning uchun baratik internet shiltari kerak. Biz Qozonda kollegiyadan televideniyani saboga ko'rsatgandan so'ng bir ko'p kishilar yozalar. Mana siz hozir o'zingizning bosib turgan yeringizdan turdan turga efirda ishlay olasizmi deb. Olamiz dedim.
ник ялганлап торырга. Интернет ширтәре бар бит. Ой, язалар, кызлар күрәсезме, күпме язалар. Бүләгегезне бир инде Әлфия апай дигән. Бүләкләрне бирәбез. Бүләкләрнең беренчесе әлбәттә шушы мәдәният йортында бик озак еллардан бирле эшләүче Илсия Бәдретдинова әйтмешли, от казанмаган Гәүһәрия Әхмәтҗановага тапшырасыбыз килә. Ул менә озак еллардан бирле шушында эшли. Шушында сезнең белән төрле чаралар үткәрә. Районда иң яхшы мәдәният хезмәткәре булып санала. Аның шушы көннәрдә генә 55 яшьлек олы юбилее булды. Әйдә кызлар, сез дә котлап узыгыз әле. Гәүһәриягә нинди матур теләкләрегез бар? Гәүһәри апа белән без һәр вакытта да тыгыз элемтәдә эшлибез. Гәүһәри апага без үзебезнең бик зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Гәүһәри апа, алга таба да сау-сәламәт булып, шушы мәдәният учакларын гөрләтеп, матур итеп, халкыбызны гөрләтеп яшәргә язсын сезгә. Яшәргә дә, эшләргә дә. Котлыйбыз сезне чын күңелдән 55 яшьлек зур юбилей көнегез Менә белән. бу бүләк сезгә. Менә алып әйдә, алып барып кил, ялау. Кызаны чакырып сәхнә. Hürmetli tamaşaçılar, kullarımızı şahıttırırız. Sizin юбилейiniz bilen kutlayırız. Alga tabada sabah yakınları bilen birge buluruz. Гәүһәри апа, сез бик бәхетле кеше. Кешенең иң бәхете ул менә bütün уңайлыклар, шартлар булдырылган эш урынында эшләү. Менә шушы мәдәният йортына килгәч, исебез акылыбыз китте. Бу бит иң заманча, bütün шартлар тудырылган, сөенеп эшли торган бина булган. Рәхмәт сезнең авылдашларыгызга. Акташ җәмгыяте директорлары да шулай бит. Һәм хуҗаларыгызга. Әйе, шушындай яхшы. Тагын бер бүләгебез бар. Мәгънәсендә җәннәт, бу җәннәт. Мәдәният йортына түгел, халкыбызда әйбәт, Аллага шөкер. Рәхмәт халкыбызга. Шуңа килдек бит инде, халкыгыз әйбәт булганга. Безнең әле тагын бер бүләк бар. Хөрмәтле дуслар, без Сабат Дулкыннары телевидениесында Татарстанда бердән-бер чәйнекләр музеен күрсәттек. Аны Татарстан 24 каналы, Яңа Гасыр каналыннан да карадылар һәм безгә шалтыраталар. Чынлап та шуның кадәр чәйнек бармы анда диләр. Бармы кызлар чәйнек? Карадыгызмы? Бик күп чәйнекләре. Biz аларга чәйнек бүләк итәргә булдык. Чәйнегебез зур түгел, әмма ләкин матур. Менә карагыз әле, монда чәйнек кемдә бар, кемнең өендә бар? Музейда юк диделәр. Biz sizga muzeyingizga shunday чәйнек бүләк итәбез. Эксклюзив Мәскәүдән кайтты. Рәхмәт сезгә, матур эшләрегез өчен. Siz Татарстанда бердән-бер, бүтән җирдә без белмибез, Татарстанда бердән-бер чәйнек музее. Чәйнекләрегезнең санын беләсезме, Гәүһәри апа? Субханалла. Тагы да күбәйсен. Концертыбызның матур истәлеге булып калсын. Рәхмәт сезгә. Ничектер теге кисәгрәк булды, бик зур рәхмәт сезгә. Барысы өчен дә менә чәйнек өчен бигрәк куандым. Чыннан да коллекциядә әле мондый чәйнек югыя. Бик зур рәхмәт сезгә. Эшегездә уңышлар телибез. Саулык, сәламәтлек сезгә. Карале. Без монда үз кеше булып киттек бит, монда Ратбарый Гали. Эфирда Дулкын радиосы. Теге көнне нәрсә дип сөйләдек әле? Бүләкләр таратабыз дип сөйләдек. Вәгъдә иман үтәргә кирәк. Biz әлбәттә инде бүләкләрнең берсе иң тамаша залында утыручы иң өлкән кешегә булыр дигән идек. 90 яшьлек кеше бармы? 85 яшьлек кеше бармы? 80 яшьлек кеше бармы? 81 яшьлеге бармысың? 80 яшьлек. Кыюрак булыгыз, куркып утырмагыз. Менә бит бүләк алып чыктык. Бүләк бирәбез 80 яшьлек кем бар? 83 яшьлек бар. Кайда 83 яшьлек апай? Вәсилә апа. Вәсилә апа. Сез безгә радиога шалтыратырга Вәсилә апа мәллә. Ой, рәхмәт. Бик көткән идек сезне. Килерсез дигән идек. Вәсилә апа утыра, Вәсилә апа хуҗина. Вәсилә апа, сез безгә һәр вакыт шалтыратасыз, безгә язмалар җибәрәсез. Безнең концертыбызга сез махсус килгәнсез, мин аны белеп торам. Шулай дип әйтәсе бит инде. Шуннан да шулай. Вәсилә апа, бүген тамаша залында иң өлкән кеше сез буларак, сезгә без үзебезнең бүләгебезне тапшырабыз. Туктар айда торып тор. Менә минем күзем анда бит, ней, Сәүдә апаны күреп алды. Сәүдә апа, сезгә ничә яшь? 18 ме? Бүләкне сезгә дә килдек. Алайса иң яше ул инде. Икесенә дә бүләкне тапшырып менә әле Раилә. Бүләкләр тагын бармы?
Yıldırım'da en küçüküne yaş balağa, en yaş balağa da bir Vesile apa bilen isen sağ yaşagız. Bizim bulaklarını kabul etip alırız. Rahmet sizge. Vasile apa, aytaysiz mi bir söz? Radyodan bek do'st yaxshimiz biz siz bilan. Mana mikrofonni beramiz sizga. Дулкын радиосы булып үзгәргәч әле кайбер сәбәпләр аркасында бик күп шалтырата алмыйм. Бик чыгасым килә сезгә, бик күп уртак эшләребез булды. Мин сездә 7 конкурста катнаштым. Бик зур рәхмәт, барсысында да җиңүләр алдым. Зурлап чакырдыгыз, радиодан сөйләттегез. Сезнең һәрбер тапшыруыгызны, һәрбер сәхифәләрегезне бик яратып тыңлыйм. Саба Дулкыннары радиосы вакытында әйтүе җайлырак инде, хәзер үзгәргәч әйтә алмыйм әле. Сезнең белән эшләү бик тә күңелле булды. Һәр тапшыруларыгызны бик яратып тыңлыйм. Андагы тапшырулар бик ошый. Тормышта бик күп киңәшләр бирәсез, яшәргә дәрт бирәсез. Хәзерге көндә мотор җырларыгыз белән безнең күңелебезне җуатып, Бик зур рәхмәт. көч биреп торасыз. Менә алга таба да эшләрегез уңылып торсын. Үзегез бүгенгедәй чәчәк күп матур булыгыз, картаймагыз. Рәхмәт. Тырыш хезмәтегез өчен чын күңелдән рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Bizga da insoniyat sog'lig'iga tilamiz. O'zingizning propagandalarınızı deb Qozonda yaratib qo'ytardilar. Shu kunlarda gina bordik beyt. Mana har munda boram endi. Aydangiz davom etamiz. Tag'in bir bo'lagimiz qoldi bitali. Xayolim jonimdan. Bunisidan kimga topshiramiz deb siylashdik. Manasini endi tomosha zalidan kelgan eng yosh kishiga degan edik. 2 yoshlik bola bormi? 2 yoshlik. Qo'ydi. 1 yosh yarimlik bola bormi? 2 yoshlik bola bormi? Kim u? 2 yosh yarimlik bola bormi? 3 yoshlik bola bormi? 3 yosh yarimlik bola bormisan? 4 yoshlik bormi? 4 yoshlik bor. Keligiz 4 yoshlik bolaga mana hozir bo'lakni topshiramiz. Keligiz. Siz o'zingiz. Rahmat. Dört yaşlık bala bizim boylar sabasından keldi. Ferit Şıhabiyev'nin kızı Feride. Mana bitmişik. Sabadan alıp kelgen indeni tamaşaçımız bizning rahmat ana. Atisi kebek, apaysi kebek talantlı bulup, tag'in bir jersa kız bulup o'tsin. Shulay bit. Biz bilan Dulqin Vasila apa sizning so'zingizni quvvatlab shuni aytasi kelar. Men o'zim da studiyaga chiqqach efirda Dulqin radiosi deb ayta olmay turam. 20 yil Soba Dulqinlari deb aytgach, boshda efirda Soba Dulqinlarining Dulqin radiosi deb aytam. Shulay deb aytganda, chunki bizni Dulqin deb o'zgartdilar, hurmatli tomoshachilar. Bizgina tug'il, mana respublika o'zgartdi. Biz hozir Soba rayoni xalq ishingina tug'il, Qozon ortidagi xalq ishingda silaymiz. O elikka shulay. Qaysi kishilar mana bizning xo'jalarga aytadilar, "Nishin sizning Sobadan Soba sili deb qina aytadilar. Nishin mana Orsha, Boltaj, Tilashi rayonlarida ularda bit radio yo'q, ular bizga o'pkalamasin deb biz Dulqin radiosi bo'ldik. Qizlar, bo'laklarni topshirdik, davom etamiz. Davom etamiz. Aydan ishimiz hozir. Siratdagi nomerni Siratdagi nomerni aytamiz. Shulay deb Sizning qarshingizda hurmatli tomoshachilarimiz, bizning bugungi bayram konsertimizni deb aytganda davom etuvchi, sizning de yaratgan jirshig'iz, bizning de yaratgan xizmatdoshimiz, ham shulay endi o'zining jirlari bilan don qozongan yurtdoshimiz Ilduz Ahmadg'aliyev. Rahmat, Ilduz. Текелди сагат телләре, текелди тек-тек кенә. Сагат суга гомер уза, тек-тек итеп кенә. Текелди сагат телләре, текелди тек-тек
итеп кенә текенди сәгать телләре текенди текенә сәгать суга бер уза тек итеп кенә текенди сәгать телләре текенди текенә сәгать суга бер уза тек итеп кенә Biz şababız da şababız meşakkat bitmez gerek Hem ağlarını bitirge bir ömür jitmez gerek Tükendi saat dillere tükendi tekine Saat suğa ömür uzak tekine Tükendi saat dillere tükendi tekine Saat suğa ömür uzak tekine Şababız da şababız vakıtta şabağına Bilen kilip jiter rızgımın azağına Tükendi saat dillere tükendi tekine Saat suğa ömür uzak tekine Tükendi saat Saat suğa ömür uzak tekine Saat suğa ömür uzak tekine Saat suğa ömür uzak tekine Bizdekiler hayvan kaldı dememez. Tek gidip yıldız şunda tavuş operatörü bulup oturar degende özlerimin işleri bilen bu konsert aybet baradır beydi. Benim kullanma ko'tarib aytib yig'izini jamaat. Mana radio tinglaymiz desalar ko'ngil ko'tarilib ketadi. Qo'y bir vaqtda mana radioni tinglamadim hali degan kishi mening do'st bo'la olmaydi. Nechuk do'st bo'lsin endi? Radioni tinglamagan kishiymi? Biz shu sizning bilan birga shu radioni olib boramiz endi necha yillardan beri ishlaymiz endi tirishib. Bizga kelgan yoshlarning bolalari tug'di endi shunda o'sib jetdilar. Qo'ysin kuyovga beramiz. Qo'ysin uylantiramiz endi. Mana masalan, jurnalist Raila G'alabinaning qizi Laysira teleradio kompaniya ochilgach, birinchi tug'an bola men uni unug'im deb yurtam. Qarasam endi o'sib jetgan. Kelinim o'tirim Laysira. Mana u hozir bizning qizimiz. Savod o'qinlari qizi bu. Raila G'alabinaning qizi Laysira Qozonda pedagogik tiliyatında o'qiy. Bugun maxsus chaqirib qaytardim. Bizning bolalarni da ko'rsinlar deb. Laysiraga so'z beramiz. U bek matr etib shi'rlar o'qiy, anisini ashagan, biz anga o'ngishlar tilimiz. Men senga o'ngish tilab saxtala seni qoldirib chiqib ketam Laysira. Mundarat bariya ko'rmaslar. Bilan meni yigitlar bormi qizda? Может быть, menga mürajaat etdingiz. Güzel rahmet Alfiye apam. Leyla Davlatova kishi bo'la bil. Kunlar, tunlar bo'yi tinglasa da, shipshiq bulbul tilim o'tolmay. Yaxshilikni bek tezin o'ta kishi, nosharlikni g'ina unutolmay. Do'st ishlarim mening bek ko'p desin. Sinab qora birer onun kishin. O'xsha yoki yerdan so'rab qora. Do'stlig'ini beya bilar ishin. Biroz bekerak mina qolsam, do'st tug'anlar orta tog'inda bir to'xtovsiz suylay boshlayolar seni yaratuv haqida.
Бүренә дип уйлый һәркем үзен. Юкса, һәрбер кеше тик йомышка. Ярдәм итәм дигән кешеләр дә яхшылыкны эшли тик бурычка. Син үзеңә читтән карап кара. Нинди икәнлеген күренсен. Бер тиенсез, дәрәҗәсез калгач, шын бәяңне шундук белерсең. Шын бәхетне күрә белер өчен бик бәхетсез булып карау кирәк. Бәхет сәламәтлек дияр өчен бик куркыныч ширләп карау кирәк. Акча. Акча бәхет түгел дияр идем. Әгәр миллионнарын ташып торса, башкалардан көнләшмәскә була. Һәр хыялың шыңа ашып торса. Кирәк дип түгел, күрсәтим дип, әйбер җыеп кеше шашына. Авыр эшләр түгел, көнләшү һәм нәфсе җитә әдәм башына. Өйдә шундый рәхәт булсын өчен, ни барысы якты йөз кирәк. Хәзер һәр кешенең бөтен нәрсәсе бар. Күңел, тынычлыгы бик сирәк. Тимер таштан түгел, сөю наздан, җылы йомшак ояура бел. Иң бәхетле кеше җирдә син ул, булган бәхетеңне күрә бел. Бик яратам диеп өзгәлән, ашыкма күз яшын кыяр өчен. Сине яратканга карау кирәк. Мәхәббәттә бәхет тыяр өчен. Яраталар дип тә бик мактанма. Синең арттан килә башка ярлар. Яз җитүгә башка чәчәк чыга. Кыш җитүгә ява яңа карлар. Бик байыдым диеп мактанма. Кирип карыйк бергә мунчага. Синең пычракларыңны юар өчен кирәк бик күп сабын мунчала. Мин хәерче диеп мискенләнмә. Йөреп торган чакта аяк кулың, әти, ни эшләр микән диеп карап тора. Сине кабатлаучы кызың, улың, мин иргә баш диеп мәнсезләнмә. Бу горурлык түгел, монысы уят. Читтәкләргә күз салмасын дисәң, син ирегне үзең назлап уят. Хатын ашар диеп әйтмә, абзый. Син бит алгананы үзең сайлап. Я аерым, я яхшылап яшә. Бош булырга өйрән үзең җайлап. Ялгыз калсаң әгәр, бик кайгырма. Сөйгән ярың булса, булсын шатлык. Йылы-йылы парлап яшәгәнче, үзең генә булу мең кат артык. Кеше ни әйтер дип бик кайгырма. Ул сөйли дә китә, син каласың. Кеше фикере үз фикерең булмаганда гына, кеше сүзен шыңга аласың. Кайгы килде диеп бик кайгырма. Ул үтмәс күп кенә тыела. Кояш чыгыр алдыннан да башта җиргә шаулап яңгыр коела. Шатлык килде диеп бик шатланма. Башың әйләнмәсен бәхеттән. Биек менгән чакта онытма син җәсеңне бер көн тәхеттән. Salamlı yaşları septiler. Biz haberlerde tekin meydan zurmuşlar dilimiz. Raila Galavina ismi bugünkü konsertte bir neçe tapkır yankıradı. Ol gün sayın sabah Dulkınarı radyosa şayankırap tura. Eң шәп журналистларның берсе дип сөйлим. Ул чынлап та шулай. Журналистика факультетын тамамлаганнан соң ул бездә эшли башлады. Йөгрек тавышлы, бик белемле, телевидение экраннарында утыртырлык шибәр. Менә дигән гаилә кешесе Раила Галявина сезгә дә җырында бүләк итә. Рәхим итегез. Сезнең яраткан дикторыгыз Раила Галявина сәхнәдә. Яхшы кадерен белеп яшәсәң, олы эшләр эшлим диеп яшеннәргә яшьләсәң, бәхетлеме
дисәгез, менә шулар җырлаганга мин сөйләп йөрим инде. Эшем әйбәт. Шулай бит. Алар җырлыйлар, мин сөйлим, кайбер чакта биеп тә алам эштә. Ә монда биеп булмас. Сорасагыз да. Дәвам итәбез, хөрмәтле дуслар. Концерт дигәч, менә чыгам да әйтәм инде бөтенесендә. Булай минем әйтүдән сез канәгатьтер бит? Аңлап торасызбы бит кем икәнен? Әйе, хәзер бит Instagram шелтәрендә бөтен кешенең дә кемнең кем икәнен әйтеп баралар. Нигә мин алардан калышырга тиеш? Менә хәзер мин сезнең каршыгызга үзебезнең Саба дулкыннары телерадио компаниясының телевидение бүлеге редакторы. Бик озак еллар шушы эштә намуслы хезмәт итүче, үзенең матур тапшырулары белән радиода һәм телевидениедә сезне сөендереп торучы филолог, бик яхшы диктор һәм һәрвакыт безне әйдәп баручы Гөлназ Гатауллина. Гөлназ Гатауллина сезнең алдыгызда җыр башкара. Моңнар кайтсын авылга. Саба районы Ички эшләр бүлеге, Саба дулкыннары телерадио компаниясы һәм Саба таңнары газетасы редакция коллективлары катнашында Саба районында бара торган буыннар чылбыры дип аталган концерт программасын карыйсыз. Без быел ТАИСРның 100 еллыгын билгеләп үтәчәкбез. Туган җир,
туган ил, туган Татарстан. Biz elbette bugün özümüzün şu respublikada yaşadığımız bilen ifrat derecede süyünemiz hem şatlanabız. Bugün biz başka tübeklerge karaganda rahat yaşayız, şep gümür itemiz. Hem biz bunun bilen gururlanabız. Özümüzün jırlarımız, şiirlerimiz, söylegen sözlerimiz şu rahat respublikada yaşadığımızne şağıldırasıman. Hazır sizin karşınızda şu olaydan Sabar rayonu İçki İşler Bölüge hizmetkarları katnaşındağı ansambl çıkış yasıy. Min yaratan sine Tataristan. Bugün min elbette konsertini alıp barışı bularak haligi kollektivga hem sahnede çıkış yasavçı yigitlerge min rahmetli. Onlar bugün sahnege özlerinin min türlü işlerini kaldırıp çıktılar. Görəsiz, Sabah rayonundağı her bir inin, her bir ihatanın, her bir avulunun, her bir tıkırıkının rahat, tınış, matur, imin yaşamında sahnede basıp durgan yigitler cevaplı. Rahmet alalım. Bugün elbette jurnalistler sahnede çıkış yasagaç skeçlerde kubindi. Tağın büyük talantlı iki kızını sahnege çıkarası kile. Gülşat Gali Akbarova hakkında min eyttim indi. Ol bizning Dulqin radiosu redaktörü. Ol eskitmeli yaxşı yaza, en bilimli, akıllı hem filologiya fenlerin bitirdi, filolog o'zi, jurnalist tugul. Amma lekin mana bizning kollektivda ishlagan vaqtda usta yozuvi, o'tishli yozuvi, kishilarni o'zi bilan yeritib bora olirlik materiallar yozuvi bilan ul bizni suqlandira. Sahnaga hozir mana Gulshod chiqashaq. Onun bilan birga Qozon davlat
Журналистика факультетін тамамлап, бізде эшли башлаган һәм хәзердә бик уңышлы эшләп килүче безнең журналистыбыз Гөлназ Вахитова. Олар сезнең игътибарыгызга замана әбиләре дип аталган скетч куячаклар. Гөлназ Вахитова турында тагын бер сүз әйтим әле. Гомумән ул минем булай дип әйткәнне яратмый. Ул хәзер сәхнә артында. Гөлназлар алар гомумән гаиләләре белән, нәселләре белән журналист. Ул кызга бүтән нәрсәгә дә ышанырга була. Ул телевидениедә дә, радиода да бик оста фикерли белә торган журналист. Карыйбыз. Замана әбиләре. Рәхим итегез, кызлар. Yılmayıp, gülüp alayım. Benim подписчикларым. İsenmisiz, sizning bilan men Amina, menim yaratgan Babsikam, hem tezden menim подружкам Nuriya kelib jete. Nu biz onu yaratib Nurka deymiz. Слышь, ты чё такая дерзкая, а? Hello, Emine, haller nişik? Şu sen meni подписчиклар oldunda позор işe. Nindi Emine bulayım. Amina işitesin mi? Amina. Mening ummedim düşüp qo'ymay belim qotdi. Ey indi, jirgagina olsam da bula. Seni 90'dan so'ng qovuliydi ul hazır. Eyda, yarar. Eydan jonlab o'tirib, o'ynab qana aytam, yemi ishona ko'rma. Сразу tigi ссылкач deganlarini запилим da internetga zalyom. Eyda yilmay. Ah, shap chiqdi. O, только Nurka. Ana tugunda qarali. Shin kishilar o'tira. Bizga qaraylar-da? Конечно, qaraylar. Oh my god. Men shin kishidan qo'rqam. Qo'rqma, Nurka. Mana bunda qara. Tigi yog'lar Salahiddin senga voday. Salahiddin, salam. Ну, действительно, yashargandan yasharasan, Nurka. Birda qortaymisan shu qancha. Ansa shulay. Только bir narsa o'zgarmaydi. Narsa ol. Pensiya ko'lami nishik tursa, shulay tura. O'zing yil oqsha yo'q deysan. Mana endi yaxshi o'yinsalar olib topqansan hali. Ayyi, bolalar bula gitdi. O'ylagan edim ana. Ism, familiya, adres, telefon nomeri, tigi yo'li yo'g'olib yurgandan so'ng butunisini yozganlar. Bütün informatsiyasi var. Voy, boshlari ishlagan. Sen Amina, ulu yo'l bo'ylarida yurganda sog'roq yur. Olib ketadilar. Sog'niga bir oy yeshtirtirlar. Olay deyme. Meni olib ketsalar da ko'kirtim yetarlik. Men bitali yangi yashigina boshladim. Tigi Yeltsin zamanında olgan ipotekamni to'lab bitirdim. Meni de qutlay olasan. Narsa bilan? Помнишь, ты vaqtda o'gizga deb kredit olgan edik. 3-chi kursga jetdi. Hali bir tapqirda shaltiratib halimni bilgani yo'q. Hey, optiragansiz ekan, mening внучкашин 5 o'giz o'qib chiqdi. Misho. Ну все, Amina, men больше senin bilan подружка bo'lmayman. Bilamini ishimda yasharam. Sen Nurka qarab turam da qayber to'lalarsan. Hamma narsadir abishat etasan. O'zingning yuzing bilan qursog'i zo'raygandan zo'raya. Ana shunga yo'lliqda kelmaysan sen. Sening yuzing yo'lliqqa siymay. Dashmigina kunlar. Mening ko'zlarim shunday aybat ko'ra boshladi meni ishgandan so'ng. Sen bit atom so'g'ishi gibi qo'rqinish ekansan. Bar, senga shuni o'qilgan. Alim shuni sendan qo'rqib qolgan. Bu eshik tugundan seni tugun. O'zim meshi o'liming kutib o'tirar. Birali mening bar sigamni. Birali shushi aybiringni ana shunda bo'lsa boylar, sharlariydi. Ana shu sening kibiklarning oqshasini yashab yotadi. Endi pullar bir. Kstati, qachon ularga qilashtirasiz? Amina, alay onsat qina o'lib bo'lmaydi. Men bir 3 tapqir o'limlikka oqsha yig'an edim. Birinchisida remont yasadilar.
İkincisinde kеш biri dayandım. Münen üçüncüsüne samakat aldım. Rahatlanıp yürüyeyim. Parale, olu degenden anda bu minutlarda tüge Yoglaşta oğlunda soba tulkınları, soba donları, politsiyalar üyülüşüp konsept koyup yatalar. Mine bunda primo efirden bara kuresin mi? Anne, eyden bak bilet var balaya kaldım iken. Ey uzun var indi. Min barmayım. Var indi, var Nurga. Min sivanları Stalin'in işit küngenleri turunda söyleyeyim. Uzun gine var. Min Lenin'in işit küngenlerin süler mi? Lenin'e kümediler bir çüler mavzalida yata. Vayt min yolganamakşı bula he? Amine, eyde iki öbürge barayım. Kızıktır indi ol. Nu eyde gittik eyde. Только senin her ışıkla kurmayamı siyakların ne şeyi bitirip bulmaz. Tag'in bir necha yildan zamonaviylari naq mana shu shunday bo'lashaq. Biz endi tomosha zalida o'tirish yoshlarga o'zingizning kelashakdan endi bo'lashag'ingizni ko'rsatdik. Shappi. Shap albatta. Hurmatli tomoshachilar, tag'in bir motor jirimizni sizga bo'lak etamiz. Sabah to'lqinlari teleradio kompaniyasi jurnalisti Dilara Jabbarova jirlaydi. Mana Boyan partiyasidan Nurullah Akbarov para. Müğayyen tizden Nurullah'ı o'zimizga shtabga olmishi bo'lmasdir. Ya boyanchi etib, ya jash etib. Dilara rahim etasiz. Hayırlı kişiler, tağın bir tapqır hürmetli tamaşaçılar Elfiye Abzalova repertuarından Sağınu Jire. Şeşekler kılıp kar yava, hatırlatıp yemlemay kişin, şunlar çeşek akkanı tuğayda, yürgeniydi git yavnur kişin, şunlar çeşek akkanı tuğayda, yürgeniydi git yavnur kişin. Şu kişte o yaraldı türlü yollarga şulayda irkem geliste alıştırma bana yatlarga şulayda irkem geliste alıştırma bana yatlarga. Var, üteridim de bir aramay, görüşürgen işe yıllar var, nişik güzel ben sağlanmay, görüşürgen işe yıllar var, nişik güzel ben sağlanmay, ak şeşekler kebek kar yava. Yemlemay dişin, şunlar çeşin akkanı tuğayda, yürgeniydi git yavnur kişin, görüşürgen işe yıllar var, nişik güzel ben sağlanmay, nişik güzel ben sağlanmay. Hürmetli tomoshachilar, biz sizni belki bugün ordirganmizdir da endi. Bugün bizning jillarimiz orasida zamoncha jillarda, retro jillarda yangradi. G'umuman bunlar shilbiri deb atalgan konsertga bularning barisida kiritmesha bo'lmaydi. Hozir konsertimizning eng kulminatsion ishi.
Sizin aldığınızda Soba rayonu İçki İşleri Bölügi hizmetkari Fenzil Nuriyev. Kul çabuk karşıladınız. Mındi jigitler sahneler zırlaganda kul çapmışa bulmaz. Bir Rabbim bir gömer. Öldü
Kile yaşap işlep hem suyup Vakit buya ışır kıyık Ekukler büyük Hıyalları durmay karşıda yılmayıp büyük Vakit ardından yürüren Tüp bile deyip Bir Rabbim düşmemiz Armamda duymamda Dünyalı dolaşlar Düşlermen bulganda Bir Rabbim düşmemiz Armamda duymamda Dünyalı dolaşlar Düşlermen bulganda Paralı durmuş yolu bulsa da güreş Ul yapmıştan mine deyip birilgen gülüş Yaşadan duymaz adam min duymam ben niye Niye oldu bir kişiye bile vergine Bir Rabbim düşmemiz Armamda duymam da Dünyanı dolaşlar Düşermem bulganda Bir Rabbim düşmemiz Armamda duymam da Dünyanı dolaşlar Düşermem bulganda Armamda duymam da Dünyanı dolaşlar Düşlermen bulganda Bir Rabbim düşmemiz Armamda duymam da Dünyanı dolaşlar Düşlermen bulganda Armamda duymam da Dünyanı dolaşlar Düşlermen bulganda Bir Rabbim düşmemiz Armamda duymam da Dünyanı dolaşlar Düşlermen bulganda Dünyanı dolaşlar Düşlermen bulganda Bizga rahmat. Vaqt degani isim ketarlik Bo'lmay ekan u belda yetarlik Ni oralarda o'tadi ketar Ayrılışır minutlar yetar Dasha xiyollar yolg'a yo'llarga Yetamiz bari ozga begozga Sizga ingizga tilaklar qolsin Eson bo'lg'iz rahmatlar yog'sin Dasha xiyollar yolg'a yo'llarga Yetamiz bari ozga begozga Sizga ingizga tilaklar qolsin Eson bo'lg'iz rahmatlar yog'sin Kurashir bizlik davlat tog'inda Kurashib yashik eson chog'inda Sizni ko'rmaycha yurak yonolmas Ko'rishmay bizga birda yoramas Dasha xiyollar yolg'a yo'llarga Yetamiz bari ozga begozga Sizga ingizga tilaklar qolsin Eson bo'lg'iz rahmatlar yog'sin Dasha xiyollar yolg'a yo'llarga Yetamiz bari ozga begozga Sizga ingizga tilaklar qolsin Eson bo'lg'iz rahmatlar yog'sin Oldida bari eng yoqti hislar Birga sürülmez ömrüge yeter Yüzleri bizning ko'ngil javlasin Nishiklarga banatib bo'lsin Dasha xiyollar yolg'a yo'llarga Yetamiz bari ozga begozga
Hürmetli tomoshabchilar. Allah, bular da tilga keldi. Konsertimiz tamamlandı bitti. Mavsuda bo'lib qo'yaymi? Hürmetli do'stlar, siz bu minutlarda Yavlaştov madaniyat yurtida Sabah rayoni ichki ishlar bo'lagi, Sabah tongları gazetasi redaksiyasi, Sabah Vulqanlari teleradio kompaniyasi jurnalistlari, xizmatkorlari qatnashында konsert qaradingiz. Ul albatta endi Sabah munisipal rayoni boshlig'i Rais Nurg'ali Minnaxanov qarori negizida bu nar shilbiri deb ataldi. Ul Tatariston avtonomiya Sovet Sotsialistik Respublikasining 100 yilligi, Sabah tongları gazetasining 90 yilligi, Sabah rayonining 90 yilligi ham shu vaqtda Buyuk Jivining 75 yilligina ham bizning 20 yillikka bag'ishlandi. Shusha sostav bilan Shusha yigitlar qizlar bilan ularning ziyrak zehni, kamil aqli, buldiqli bululari bilan Allohga shukr konsertning oxirina qadar ishlab chiqa oldik. Tamasha zalında tındav tınlab o'tiruvimiz için, bizni yaratib tinglaganınız için, bizga kuchli qo'l shabularimiz için sizga zo'r rahmatlarimizni yetkiramiz. Alg'a tabada birga yashik, birga bo'laylik. Sabah Vulqanlari teleradio kompaniyasi bilan do'st bo'ling'iz. Bizning televideniya topshirularini qarag'iz, bizning radio topshirularini tinglagiz, rayon gazetasini o'qig'iz. Ham politsiya xizmatkorlari bilan do'st bo'ling'iz deb tilab qolamiz. Rahmat sizga e'tiboringiz uchun. Qulayevning bugun o'sha kollektivlarning yetakchilari Vasil Sharifulovich sizni da sahnaga chaqirasim kelar. Rayon gazetasi redaktori Rustam G'abdirovich sizni da chaqirasim kelar. Rahim etingiz. Siz Selamsız, hayırlı kişiler, hürmetli tomoshachilar, kelgan qonaqlar. Endi teleradio kompaniyasi kollektivlari, Sabah tongları kollektivlari hamda endi rayonning ichki ishlar bo'lagi kollektivlari mana endi motor traditsiyaga o'rnab ketdi. Boshlig'imiz Rais Nurg'aliyevning o'shovi bo'yicha uyushma предприятиялар rayonlarimizda, avvallarda ijod отчет konsertlari qo'yib beringlar. Bugunda endi mana Yavlaştov madaniyat klubunda Dayıslarning 100 yilligini bag'ishlab, Buyuk So'g'ish jingoning 75 yilligini bag'ishlab hamda shulay o'zimizning rayonning 90 yilligini bag'ishlab o'sha uyushma shunday motor ishtirokli konsert qo'ydilar. Bu konsert qo'yu endi bir bo'lib tursa, ana hali uyushtirishga da kerak. Bu uyushmalarning ishlari shu xatlik javobli, ular ollarida yo'q, yo'llarida yo'q deganday, bayramda da ishlaylar, yo'lda da ishda, bunday kunda da ishda. Ishdan so'ng vaqt topib repetitsiyalarga shunday motor konsertni uyushtirib chiqqanlar uchun shaxsan o'z isimdan ham shulay rayon boshqarma komiteti ismidan sizga zo'r rahmatimni yetkazib qolaman. Endi Alfiya Galimjanova, Vasil Sharifulovich, Rustam Abdurovich sizga endi shu kollektivni shulay deb motor deb yetaklab borganingiz uchun rayonlarda sport өлкәсендәме, madaniyat өлкәсендәме, ham qolgan boshqa өлкәләрдәме shunday motor ko'rsatkichlar ko'rsatib xalqlarimizni suyundirib turgan uchun ayrıca da zo'r rahmat. Kelajakda hali siz tag'ida da zo'roq sahnalarda, tag'ida da zo'roq konsertlar bilan bizni suyundirishsiz deb ishonib qolaman. Oilalaringizda tinchlik, ishlaringizda o'ngishlar, turmushingizda sog'lik, salomatlik, ijod cheshmalaringiz birda sovib o'ntilab, sizga zo'r rahmat. Malatsiz. Xayrli kech, hurmatli yoldaşlar, kelgan qonaqlarimiz, hurmatli o'zishchilar. Endi eng birinchi rahmat sizlarni aytasiz kelar, mana shu bugun bizning sahnalarda bizga mana shunday 2 soatlik motor yo'l programmasi bo'lib o'tganingiz uchun endi sizni shu sahnalarda ko'rishingizga biz bek shod. Endi
Алга таба исән сау булып, сәламәтлектә, гаиләләрегездә тынычлык, иминлек булып, эшләрегездә уңышлар телисе килә. Шушы сәхнәләрдә гел шулай җырлап, биеп, тамашачыларны киләчәктә дә сөендерергә язсын иде сезгә. Бик зур рәхмәт. Васил Шарифулович, sizin de yetersiz sözünüz vardır mağayın. Hürmetli cemaat, hürmetli tamaşaçılar, hürmetli kollegalarım. Әлбәттә инде менә без сагынып киткән, дулкынланып киткән шушы көн килеп җитте. Кызганычка каршы инде бетеп тә бара. Кызганычка дип әйтәм, чөнки шушы концертны һаман дәвам итәсе килә, һаман да карыйсы килә. Чөнки үзем дә сезнең белән залда утырдым. Миңа бик ошады, сезгә ошаган булса, әйдәгез дә тагын мәртәбә инде концерт турында әйтеп киткәндә мин нәрсә дип истәрим. Bu konser bana түгел бит инде. Теге аның беренче концерт, җырлар, биюләр булса, аның икенчелеше аралашу. Без бит инде күпмедер танышлар, һәрвакыт сезнең белән аралашып торабыз. Булган, күргән кешеләр белән аралаштык, яңадан очраштык, булмаганнар белән таныштык, һәм киләчәктә дуслар булып калырбыз дип уйлап, сезгә сәламәтлек, саулык, байлык теләп калабыз. Әлбәттә инде рәхмәт сезгә алып каршылыгыгыз өчен, үзебезнең коллегаларыбызга җырлары, моңнары, биюләре өчен һәм әлбәттә инде тәшкилә киләсе чыгышлары хәтле сау булыгыз, рәхмәтләрегезгә. Хөрмәтле җәмәгать, бик рәхмәтлебез без сезгә шушылай күндәм булып бергә шулай дип күмәкләшеп килүегез өчен, безнең коллегаларның матур тамашасын каравыгыз өчен. Әлбәттә, алдагы фикерләр әйтелеп үтелде. Безнең төп эшебез дә бар. Һәрбашыбыз үзебезнең юнәлеш буенча эшчәнлекне алып барабыз. Һәм инде Аллага шөкер, булдырабыз шикелле. Әтегән җаны шулайдыр бит. Сезнеңчә сөйли башладым, әле мин дә булдырабыздыр бит дип. Бик Минем сүздү Шәймиев сүзе бит. Сәхнәдән сездән ялгырадыр. Ой, куркам мин бу сүздән. Менә шушылай итеп эшлибез, шушылай итеп яшибез инде без. Бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле коллегалар, шулай ук бик зур рәхмәт. Шушылай итеп менә үзегезнең төп хезмәтегездән тыш вакыт табып, үзегезнең көчегезне табып, шулай итеп эшләгәнегез, тырышканыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Алдагы көннәрдә дә саулык, сәламәтлек, семьяларда тигезлек, тынычлык булсын, бергәләшеп эшләргә, яшәргә ярсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Sağ olun bizler, şad yaşayın, yemlendirip büyük vatanını, hizmet jürü bilen karşılarız, ilimizde doğan her tanrı. İsen sağ olunuz, isen emin yaşayın bizler.